Hi guys, welcome back ke channel jonga timta singi laslam ba ngam ju shu banchina video timta ngong banchina video te guys pet kini de ki jan ki bangalabu na dumendo ngalab de pni pi kumno bansu rafel kumno bansu penran ni kini de ki jan lynkhot sta kini ngabeteng ngayo ini wey I rafel kumto pet frill deh ngalayo ini way kumto te kumtahi wat numbret kini ki jan lynkhot namar kini ki jan lynkhot am ki penwander bah kamtam khynnah am la benshna ke ek ma wis une pada ubun namar une ngala sopti senran tang bangam pat pran kam snusnut atat bala tam naka sopti jong lejong ru te une tu ubun une rubun kani ke ini color rubun ta ini tengah latihan kenang ini am latihan kenang si bun ha namar ba bansu kawai ke sopti te ke batam nang ta ngalayo bande frills nang ta ki batam dang don batam dam nang ne ngalayo khap na ta ke batam okey te kini kawai ru kumju hi ki batam hi te mendai da bangalathiat kenang kini baru khai ki de ki waste material okey ti nganata shikini hakaskat pat nga cup haka umbrella shape ti ngatrai umbrella shape pitip kumnu ban cup ti ngamnu peni ya kata pila nang hi kumnu ban cup so nganshu kane nga base betang man pet kumnu ka design ka wonder ma ha gini ki colorful frills shukwa ban petang ya kata ba ka design kan wonder kumnu so tangata namar ka dress kan long simple ngamnum betai shui ngan susu ban sapai ban saap ya ke design kumnu kan wonder di stay tune bat ke video janga and please guys wanum skip ya ke video page ban dekut nang ta sa nang like share comment subscribe ya ke channel janga and thank you so much gitu kebeladap subscribe ya ke channel janga and bro shi benai ngam yo video ban IEP namar ba kajing pun kam janga so menta sha khamar padangan ya le stom hi ban at least ko way ka design sopti ban pen IEP let's say yo pi itynnad ki design janga and yo pi le lang ya lade so thank you so much and yang in continue na ya ke kam jangi and then man pet ngalra kerki ban pet kalong kumno ni ke sopti okay so guys ya kini ke skirt part ngan ai de kini ke rong violet and ya ke body part ngan ai de kini ke rong violet shani sha mat ma ngan ai de kini ke satin banata che kini ngan le de kini ke net ngan attach hakin ha kini ke net ma ikini ki ruffle kumtu ma kumtu okay so ngin saya pet kalong kumno si tune ma bat ke video juga and please ngong lupa wanum skip ya video juga okay ngam numpun jerong tan tang kendian anyways pensa itu hi kalong kumno okay
Ya uniu sentiu bak nasna ngan please ya uniu sentiu ha kene ka front jong kene ka sopti. Okay. Ni ngaladap pansu ya kene ka sopti but uniu sentiu ngaladap su ngala please ha kene ka mat jong kene ka sopti. I hope pi itynnad ya kene ka design jonga da pi itynnad. Please senang share nang subscribe ya kene ka channel jonga and stay tuned but ki video jonga ki bansawan. Till then take care, God bless you, bye.